Happy Sabbath to everyone here and watching us this morning. Isabato nziza ku muntu wese udukurikiye hano n'undi uri hirya muri iki gitondo. We always welcome everyone to worship with us on Sabbath morning. Buri gihe tuha ikaze buri wese uyifatanya natwe muri gahunda yo kuramya mu gitondo. You know, I've discovered that there are some people who call Sabbath a Jewish Sabbath. Kandi navumbuye ko hari abantu bita isabato y'Abayahudi. But the Sabbath was instituted in the Garden of Eden many years before a Jew existed. Ariko isabato yashyizweho muri Edeni habura imyaka myinshi cyane ngo Abayuda babeho. So it's really God's Sabbath and not a Jewish Sabbath. Rero mu by'ukuri isabato ni isabato y'Uwiteka ntabwo ari isabato y'Abayahudi. So welcome to this house of worship this morning. Tubahaye ikaze rero muri iki gitondo muri iyi nzu turimo turamirizamo Imana. And if you're watching us at home or by some electronic method, you're also part of God's family. Kandi niba uri murebera ibingibi iwawe wifashishije igikoresho cy'ikoranabuhanga nawe tuguhaye ikaze. So we invite you now to bow your heads as we ask God's blessing. None ubu tubararikiye guca bugufi kugira ngo dusabe imigisha Uwiteka. Dusenga. Heavenly Father, we are so grateful to be in your house. Data uri mu ijuru tugushimiye cyane ko turi mu nzu yawe. We pray this morning that your spirit will be here. Turasenze iki gitondo ngo umwuka wawe abe hano. We know that the angels are going back and forth these aisles and ministering to our minds. Tuzi ko abamarayika barimo bacuragana aha hose kandi bakorana n'ibitekerezo byacu. And we pray for understanding and submissive hearts. None turasenze ngo dusobanukirwe kandi imitima yacu iganduke. May we honor you today with our response. Uyu munsi tukuramye tumaramaje. And we ask these things in the precious name of Jesus. Tubisabye mu izina ry'igiciro cyinshi rya Yesu. Amen. 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 The world has a dream. Isi ifite inzozi. It's a vision of the future. Ni indoto z'ahazaza. Now, everyone should have a vision of the future. Kandi umuntu wese agomba kugira indoto z'ahazaza. And we should have a plan. Ndetse tugomba kugira imigambi. But the political world has its own dream of the future. Ariko isi ya politiki nayo ifite imigambi yayo y'ahazaza. It's called the New World Order. Iyo ni New World Order, ubutegetsi bushya bw'isi. When everyone will be peaceful and prosperous and no one will rob someone else. Aho umuntu wese azaba ari amahoro kandi akize kandi ngo hakaba nta muntu uziba mugenzi we. And they won't be robbing the human family of its men, leaving widows and orphans. Kandi nta muntu uzajya wibwa mu muryango wenda ngo abapfakazi cyangwa abana b'imfubyi batwarwe bunyago. And this dream will leave everyone with security and peace and happiness. Izo nzozi baravuga ko zizasiga umuntu wese atuje atekanye kandi yishimye. But God's word speaks to this issue. Ariko ijambo ry'Imana rivuga kuri icyo kintu. And in the voices of confusion, there are few that pay attention to what God says. Kandi mu majwi menshi aba ariho y'urujijo n'abantu bake bita ku cy'Imana ivuga. So what men have done is they've formed an organization and they call it the United Nations. Icyo abantu bo bakoze ni uko bashinze umuryango bawita umuryango w'abibumbye. And there seems to be no harmony there. Kandi hariya nta guhuza kuri yo rwose. They're not really united. Bariya bantu mu by'ukuri ntabwo bibumbye. Except they sit, all of them, at a common desk under one roof. Gusa bicara ku ntebe zimwe munsi y'igisenge kimwe, ubwo nibwo bumwe bafite gusa. And they're clamoring for justice. Kandi bakavuga ko barimo baharanira ubutabera. The first world war that this
planet experienced was called the war to end wars. intambara ya mbere y'isi yose yabayeho yiswe intambara igendereye guhagarika izindi ntambara zose zishobora kuba. But sadly, it led to millions of deaths. ariko mu buryo bubabaje iyo ntambara yateye impfu nyinshi amamiliyoni. And it introduced a series of similar conflicts that carried many millions more to the grave. kandi yateje n'urukurikirane rw'amacakubiri yaje gutuma abantu benshi bapfa nyuma yaho n'intambara yararangiye. I'd like to name just a few of them. ndashaka kuvuga amwe muri ayo macakubiri n'izindi ntambara. There was the Second World War. hari intambara ya kabiri y'isi yose. Then the Korean conflict. amacakubiri yo muri Korea. Some called it just a police action. bamwe babyise ibikorwa bya polisi bisanzwe. But millions died. ariko abantu amamiliyoni barapfuye. Then there was the Vietnam conflict. noneho hari n'amacakubiri yo muri Vietnam. More millions died. aho benshi bapfuye. Then there was the Iraq war. hakaba intambara yo muri Iraq. And the list goes on. urutonde rurakomeza. But of course there were regional conflicts all over the planet. ariko ku mubumbe hose hagiye haba amacakubiri n'amakimbirane mu turere. Now God made a significant observation about peace and cooperation, and this is what he said. Imana yavuze ku kwihuza ndetse no ku mahoro ibivuga gutya. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. The human heart longs for peace and safety. imitima y'abantu irashaka amahoro n'umutekano. We don't want to be awakened in the middle of the night by intruders. ntabwo dushaka gukangurwa hagati mu gicuku. Or threats to our lives. ntidushaka gukangurwa n'ibiriho biteye ubwoba. But this has been part and parcel of Satan's government since he sinned. ariko uwo ni wo mugambi wa Satani guhera igihe yacumuriye. Now the universe is watching us. isanzure riratwitegereza. They're pained to see the results of our experiment with sin. bategereje kureba ikizaba umwanzuro w'intambara yacu turwana n'icyaha, iherezo ryabyo. On planets where sin has never entered. aho tuzaba aho icyaha kitazagera. True peace and safety reign. amahoro y'ukuri n'umutekano w'ukuri birahimitswe. And they're longing to see this planet return to its original purpose. bose barashaka kureba uyu mubumbe ugarurwa kuri gahunda Imana yawugeneye. They long to see sin forever ended here. barashaka kureba icyaha gihagarikwa burundu aha hantu. But men choose whom they will serve. ariko abantu bagomba guhitamo uwo bazakorera. God gave all his creatures the freedom of choice. Imana yahaye ibiremwa byayo byose umudendezo wo guhitamo. He grieves at the wrong choices that men make. ariko ibabazwa cyane n'amahitamo mabi abantu bakora. But don't forget, ariko ntimwibagirwe he respects our choices. yuko yubaha amahitamo yose dukora. But he pleads with us to make the right ones. itwingingira guhitamo neza. And he said to ancient Israel, kandi yabwiye Isirayeli ya kera, why will you die, O Israel? kuki warinda gupfa waba inzu ya Isirayeli we? Men are inclined to make the wrong choices. abantu bo bakunda guhitamo nabi. And this is because they have received a fallen nature from Adam. kandi nuko bakiriye kamere yaguye bayivanye kuri Adamu. Once Adam made the wrong choice, his nature fell. igihe Adamu yahitagamo nabi yaraguye.
su naturaleza cayó. And he had a imperfect response. kandi yagezweho n'ibibi. And he could only pass on to his children what he had. Icyo yashoboraga kuraga abana be ni icyo yari afite nawe ubwe. And now he had only a fallen, rebellious nature. None icyo yari afite ni kamere yaguye kandi y'ubwigomeke. Now, some people think that Seventh-day Adventists do not believe in original sin. Abantu bamwe batekereza yuko abadiventiste munsi wa karindwi batizera iby'icyaha cy'inkomoko. But this is a misunderstanding. Ariko uko ni ukutwumva nabi. We do believe in original sin. Twizera iby'icyaha cy'inkomoko. But we hold the correct doctrine of original sin. Ariko twe dufite inyigisho y'ukuri yerekeranye n'icyaha cy'inkomoko. We understand that we have Adam's fallen nature. Dusobanukiye ko dufite kamere yaguye twokozwe na Adamu. But we reject the Catholic idea that we are all guilty of Adam's sin. Ariko twigizaho igitekerezo cy'abagatulika cy'uko duhanwa kubwe uko Adamu yacumuye tukavukira muri we twaracumuye ubwo natwe. The Bible makes this lack of guilt for Adam's sin very clear. Bibiliya isobanura ibyo neza byerekeranye n'icyaha cya Adamu. In 2 Chronicles 25:4 it says, Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 25 umurongo wa 4 havuga gutya. It is written in the law of the book of Moses where the Lord commanded, saying, the fathers shall not die for the children, neither shall the children die for the fathers, but every man shall die for his own sin. Nk'uko byanditswe mu mategeko yo mu gitabo cya Mose, uko Uwiteka yategetse ati, base ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base, ahubwo umuntu wese azicwe bamuhora icyo cyaha. So the Catholic idea of all of us being guilty for Adam's original sin Igitekerezo cya Kigatulika kivuga yuko twese turiho igihano kubw'icyaha cya Adamu has led to the practice of what is called the last rites, cyateje amahano menshi mu isi, where an unconscious person may be baptized by a priest without his permission. aho umuntu udafite ubwenge abatizwa n'umusaserodoti kandi uwo muntu atigeze abyemera ngo abitangire uburenganzira bwo kubatizwa, So that dying person may be freed from the supposed guilt of Adam's sin. bakavuga ko uwo muntu uba urimo ugana mu rupfu agomba kubatizwa kugira ngo avanwe mu rupfu, avanweho icyaha cya Adamu. And they also baptize newborn infants who are born dead. Ndetse babatiza n'umuntu uvutse yapfuye, uruhinja ruvutse rupfuye narwo bakarubatiza. And by Catholic rules, that child must be baptized within several hours after being born. Kandi amategeko ya Kiliziya avuga yuko uruhinja rushobora no kubatizwa rumaze amasaha make yaruvutse. So that infant may be freed from the guilt of Adam's sin. Ngo kugira ngo urwo ruhinja ruvanweho icyaha ndetse n'igihano cya Adamu. Many other rituals in that church, they have no basis in the Word of God. Urwo ni urugero rumwe hamwe n'ibindi byinshi by'amahano adafite urufatiro muri Bibiliya kandi akorwa muri Kiliziya. Now, many of the values and plans of the United Nations have very sinister objects as well. Imyinshi mu migambi n'ibikorwa by'umuryango w'abibumbye ni ibizira kandi bikomoka kuri Satani. One of the associate directors of the United Nations was Robert Mueller. Umwe mu bantu bigeze kuyobora umuryango w'abibumbye yitwa Robert Mueller. He developed what he called a world core curriculum. Niwe washyizeho gahunda y'imyigishirize iriho uyu munsi wa none. And he's known throughout the world as the father of global education. Kandi azwi ku isi yose nk'uwabyaye uburezi bwo ku isi yose. His world core curriculum earned him
UNESCO's Peace Education Prize. kandi ibyo yashyizeho byatumye UNESCO imuha igihembo nk'umuntu witwaye neza cyane. And as a public service, he recently drew up a framework for world media coverage. kandi ibyo yashyizeho byaje kugira ubwo byifashishwa no mu itangazamakuru. And his vision was worldwide. kandi ibyo yashyizeho byakwirakwirijwe ku isi yose. He has been called the prophet of hope. yiswe umuhanuzi w'ibyiringiro. And now he holds the title of Chancellor of the University for Peace. ubu yahawe titire ya chancellor w'amahoro muri za kaminuza. Muller designed his curriculum to steer our children toward global citizenship. muri yashyizeho gahunda y'imyigishirize igendereye kwiba abana bacu maze bakaba abaturage b'isi gusa. It was based on earth-centered beliefs. ibyo yashyizeho ni ibintu bishingiye ku kwizera k'ubuwisi And socialist values. ndetse n'imyizerere ya gisosiyaliste. And a collective mindset which is becoming the norm in the 21st century workforce. ndetse n'imyizerere yabaye gikwira muri iki kinyejana cya 21. In the preface of his curriculum, Muller admits to the following. imwe mu myigishirize yashyizeho dore uko ivugwa. It's found in the teachings of another book. Muller wrote, "The underlying philosophy upon which the Robert Muller School is based will be found in the teachings set forth in the books of Alice A. Bailey." biri mu kindi gitabo kandi dore uko banditse. ubucurabwenge imyigishirize ya Mura yubakiyeho bugaragara mu nyigisho zagaragaye mu gitabo cya Alice A. Bailey. Now I want to ask you, who is Alice Bailey? ndashaka kubabaza Alice A. Bailey ni muntu ki? She is the prophetess who filled the shoes of the occultist Blavatsky. Blavatsky is the equivalent of Ellen G. White for the occult sciences, who together wrote for the publishing house of Lucifer Publishing Company and promoted Lucifer as the true and only trustworthy God. uyu ni umuhanuzikazi wateye ikirenge mu cy'umushitsikazi Blavatsky. Blavatsky ni uhwanye na Ellen G. White mu badiventiste munsi wa karindwi. rero abo babiri ni ukuvuga Blavatsky na A. Bailey bafatanije bakorana mu icapiro ryitwa icapiro rya Luciferi, kandi berereje Luciferi bahamya ko ari we Mana y'ukuri yonyine kandi yo kwizerwa. Now, Muller has been quoted as stating that one must decide for yourself to open yourself to God. Mura yatangaje yuko umuntu agomba gufata umwanzuro w'ubwe wo kwikingurira Imana And to the universe and to your inner self. kandi akikingurira isanzure akaniyikingurira ubwe. And then he said, maze agira ati you will be at long last your real self, divine self, stupendous self. uzaba wishingiyeho wiramya kandi wishimisha. Now, this type of thinking was borrowed from someone else. iyi mitekerereze yavanywe ku wundi muntu. Jardine Teilhard, a leading Jesuit, dreamed of humanity merging into God, and each realizing his own godhood at the omega point. Jardine is one of the most frequently quoted writers by leading New Age occultists, and he is a leading Jesuit. Jardine Teilhard, umuyobozi mu bajesuite, yari afite inzozi zo kubona ikiremwamuntu gihinduka Imana, kandi buri muntu akamenya ubumana bwe bwite ku rwego ruheruka omega. Jardine ni umwe mu banditsi banditse ibintu bikaza kwifashishwa cyane n'ab'imbere bo mu bupfumu bw'iki gihe, ubupfumu bugezweho. Now the Pope has made statements supporting his ideas. Papa nawe yatangaje amagambo ashyigikira ibyo ngibyo.
the Catholic Herald magazine of the United Kingdom, in its edition dated the 2nd of June of 2013, it printed a picture of the pontiff along with this following title. Igitangazamakuru cya Kigatolika cyo mu Bwongereza ku wa 2 Kamena 2013 cyerekanye ifoto ya Papa handitse aya magambo akurikira. And they said, the Pope asserted in the Catholic Herald magazine of the UK, along with the title, God's plan is to unite all of humanity. Hari ifoto ya Papa, hasi handitse aya magambo tugiye kubereka. Umugambi w'Imana ni uguteranyiriza hamwe abantu bose. Now the Pope has addressed the United Nations. Papa kandi yavuganye n'abari mu muryango w'abibumbye. Earlier, he had stated to the United Nations Assembly yari yabanje kuvugana na Assembly y'umuryango w'abibumbye that natural law is inscribed on human hearts. Maze avuga ko amategeko karemano aharatuwe mu mitima y'abantu. And it's present in different cultures and different civilizations. Kandi ko agaragara mu mico yose n'iterambere ryose ry'abantu. And then he added, maze yongeraho ko these two are the key to world peace and security. Ibyo bibiri ari byo mfunguzo z'iterambere ry'isi n'amahoro yayo. Now, Wikipedia is frequently used, and they define natural law as follows. Wikipedia irakoreshwa cyane kandi yasobanuye amategeko karemano muri ubu buryo. They say natural law is a Greek philosophy, and adds Aristotle is often said to be the father of natural law. Amategeko karemano aturuka mu Bugiriki, ubucurabwenge bw'Ubugiriki, kandi Aristotle niwe wabyaye amategeko karemano. Now, another leading Jesuit by the name of Richard M. Gula said the following. Undi mujesuiti witwa Richard Gula yavuze aya magambo akurikira. He's a professor of moral theology at St. Patrick's Seminary in California. Yigishaga teologiya muri kaminuza yo muri California. He states in his book, Reason Informed by Faith. Yavuze amagambo mu gitabo cyitwa Reason Informed by Faith. On page 120 and 121, he says the following. Kuri paji 120 na paji 121 yavuze aya magambo. Natural law is central to Roman Catholic theology. In any case, the development of natural law tradition among Christian thinkers is not due so much to the scriptures as to the influence of Greek philosophy and Roman law. Amategeko karemano ni ingenzi cyane mu nyigisho z'iyobokamana rya Kiliziya Gatolika. Mu buryo bwose iterambere ry'amategeko karemano n'imigenzo yayo mu bacurabwenge b'Abakristo rishingiye cyane ku byanditswe, ahubwo bishingiye cyane ku bubasha bw'abahanga b'Abagiriki no ku mategeko ya Roma. Now there you have it. Natural law, so clearly central. Aho barabyivugiye, baravuze ko amategeko karemano ari ay'imbere muri Kiliziya, is clearly under a result of pagan influence. kandi ko aturuka mu bupagani rwose, Is Greek philosophy and Roman law. mu bucurabwenge bw'Abagiriki ndetse no mu mategeko ya Roma. This is from a Catholic authority. Ibi ni Kiliziya yabyitangarije. Now, Thomas Aquinas wrote the following. Thomas Aquinas yavuze ibi. Because the goods, pay close attention, because the goods of some are due to others by the natural law, there is no sin if the poor take the goods of their neighbors. In the cases of need, all things are common property, for need has made it common. Mwite cyane kuri aya magambo. Yaravuze ngo kubera ko imitungo y'abamwe ikomoka ku bandi dukurikije amategeko karemano, nta cyaha kiba kirimo mu gihe abakene batwaye imitungo ya bagenzi babo,
mu gihe ari ngombwa ibintu byose biba ari imitungo rusange, kuko ubukene bwatumye biba ibya rusange. What you need to understand is the following. Icyo tugomba gusobanukirwa ni iki ngiki. The statements of Thomas Aquinas make up much of Catholic doctrine. Amagambo ya Thomas Aquinas agize byinshi cyane mu nyigisho za kigatolika. And Thomas Aquinas said it's not a sin to steal. Kandi Thomas Aquinas yaravuze ngo kwiba ntabwo ari icyaha. In other words, to take from your neighbor if you need it. Mu yandi magambo, gufata ku bya mugenzi wawe niba ubikeneye. And in the field of social doctrine, Thomas Aquinas has a great influence. Kandi mu bya social doctrine cyangwa se inyigisho z'imibanire y'abantu n'abandi, Thomas Aquinas ni umuntu ukomeye. Consequently, it is the church who will decide who gets what. Mu yandi magambo, kiliziya niyo igomba gufata umwanzuro w'umuntu uwo ari we wese ibyo agomba gutunga. The riots in the cities of our world Y las luchas en las ciudades del mundo in recent years have left the owners just looking to see who takes what. Mu minsi ishize hagiye habaho igihe abantu bifata mu biganza bategereje ngo ninde ugiye guhabwa iki. And they can't do anything. Akabaho nta kintu na kimwe yakora. Now I would like to have you take another look at Catholic social doctrine. Ndashaka ko twongera kureba ku myigishirize ya kigatolika yerekeranye imibanire y'abantu n'abandi. Some philosophers insist that there is a great heresy in separateness. Abacurabwenge bamwe bavuga yuko harimo ubuyobe bukomeye cyane mu kwitandukanya. Now, Alice A. Bailey, who took Blavatsky's place as the prophetess of the occult, Alice Bailey wageze ikirenge mu cya Blavatsky nk'umushitsikazi, she said, yagize ati, the great heresy and the only real heresy is the idea that anything is separate. Ubuyobe bukomeye ari nabwo buyobe bumwe rukumbi bubaho ni ugutekereza ko ikintu icyo ari cyo cyose ari nyamwigendaho, Or distinct or different. ko gitandukanye n'ibindi, ko gifite umwihariko ugereranije n'ibindi byose. That is a wandering from natural fact, natural law. Uko ni uguhabira kure y'amategeko karemano. For nature is nothing but coordination and cooperation. Kuko karemano bisobanuye ubufatanye, kwihuza no gukorera hamwe. In this sense, separateness is the root of all evil. Muri ubwo buryo rero, kwitandukanya ni umuzi w'ibibi byose. Now, how does the Sunday Sabbath issue fit into this philosophy? Mbese ikibazo cy'isabato n'icyumweru gihurira he n'iyi mitekerereze? Two Argentine journalists wrote an article which was commented on in the New York Times April 26 of 2013. Abanyamakuru babiri b'Abanyargentine banditse inkuru yaje kuvugwaho kuri New York Times ku wa 2 Mata 2013. And they responded to the question, do we need to rediscover the meaning of leisure? Basubizaga ikibazo kibaza ngo mbese dukeneye kongera kuvumbura ubusobanuro bw'ikiruhuko. And these Argentine journalists actually quoted the Pope. Kandi aba banyamakuru b'Abanyargentine mu by'ukuri bifashishije amagambo ya Papa. This is what the Pope said. Ibi nibyo Papa yavuze abanyamakuru bifashishije. People who work must take time to relax, to be with their families, to enjoy themselves, to read, to listen to music. But this is being destroyed, in large part by the elimination of the Sabbath rest day. More and more people work on Sundays as a consequence of the competitiveness imposed by a consumer society.
Abantu bakora bagomba gufata igihe bakaruhuka, bakabana kandi bakabonana n'imiryango yabo, bakishimana, bagasoma kandi bakumva muzika. Ariko ibi birimo birasenywa mu bice byinshi kubwo kuvanaho umunsi w'isabato wo kuruhuka. Abantu benshi cyane barakora ku cyumweru nk'ingaruka yo gupiganwa baterwa na sosiyete ikonsoma ibyo bakora. The Catholic Church rarely loses an opportunity to remind Protestantism who changed the day of rest. Kiliziya Gatolika ntihwema kwibutsa Abaprotestanti uwahinduye umunsi w'ikiruhuko uwo ari we. They claim it's a sign of their spiritual authority. Bivugira yuko ari ikimenyetso cy'uko Kiliziya iri hejuru y'ibintu byose. And this inevitably becomes part of the New World Order. Kandi icyo kintu kiri rwose muri gahunda y'ubutegetsi bushya bw'isi. Just a few months ago, the Pope made a statement. Mu mezi make yashize Papa yavuze ibi. On June 18, 2021, he said, Yabivuze ku wa 18 Kamena 2021. he told a labor summit in Geneva, Switzerland. Yabwiraga ihuriro ry'abakozi b'i Geneve ho mu Busuwisi. He said, sometimes when talking about private property, we forget that it is a secondary right. Yagize ati rimwe na rimwe iyo havuzwe imitungo y'umuntu ku giti cye twibagirwa ko ubwo ari uburenganzira bwo ku rwego rwa kabiri. And it depends on another right. Kandi bushingiye ku bundi burenganzira. That right is the destination of goods, and we should continue exercising special care for the common good. Ubwo burenganzira ni ubw'ihame rigenga imitungo kandi tugomba gukomeza kugaragaza kwita cyane ku cyiza rusange. Now, this brings us to one of his most recent releases. Ibyo bitujyana ku kintu aherutse kuvuga nanone. An encyclical called Fratelli Tutti. Mu rwandiko rwa gishumba rwitwa Fratelli Tutti. He said we must all consider ourselves one person. Yaravuze ngo tugomba twese kwibona nk'umuntu umwe. And this is another effort to emphasize the need for ecumenical thinking and our behavior. Ati kandi ubu ni ubundi buryo bwo kugaragaza uko dukeneye ubufatanye mu mitekerereze no mu byo dukora byose. Therefore, all religions must unite. Bityo rero amadini yose agomba kwihuriza hamwe akagira umuyobozi umwe. Who is that head? Twakwibaza ngo uyo muyobozi ninde? Because we all serve the same God. Yakomeje avuga ngo kuko twese turi ab'Imana zimwe. Even though some of these gods do not have a son. Nubwo wenda zimwe muri izo mana zitagira umwana. Nor one who died for humanity in rebellion. Wa undi wapfiriye abantu bigometse. It apparently matters not how pagan an organization may be, it's still acceptable to Catholicism. Uko bigaragara uko umuryango cyangwa idini ryaba ryarayobye kose cyangwa ibyo ryaba ryizera byose Kiliziya irabyakira. And it can be united under one umbrella. Maze igahuriza imiryango n'amadini byose munsi y'umutaka umwe. For example, urugero, an Amazonian woman umugore wo muri Amazone led out in a tree planting ceremony and revealed its pagan significance. yagaragaye mu muhango yafatanije na Papa maze yerekana icyo uwo muhango wari uvuze mu bupagani. Pope Francis said, Papa Francis yaravuze ngo the woman who planted the tree with the Pope said its aim was to satisfy the hunger of Mother Earth and reconnect with the divinity present in the Amazonian soil. This is simply pantheism. Inkuru yanditswe igira iti Papa Francis yatangaje ko umugore wafatanije na Papa gutera igiti yavuze ko umugambi w'icyo gikorwa wari uwo kumara inzara no kwerereza mama ariwe isi ndetse no kongera kwihuza n'ubumana buri mu butaka bwa Amazone. Ibi ni ubupagani bwo kwizera ko Imana iba mu bindi byose.
Now, there was a printed report that was released hari indi nkuru yasohotse Reporte anterior that came from October 4. yasohotse mu kwezi kwa cumi ku itariki enye. They said the Pachamama statue showed respect for their customs and traditions. ivuga ko igishushanyo cya pachamama cyerekanye icyubahiro gihabwa imico yabo n'imigenzo yabo, And for the mystery of the divinity present in the Amazonian soil. ndetse n'ubwiru bw'ubumana buba mu butaka bwa Amazone. por ese misterio de divinidad que está presente en el suelo amazónico. And then the Pope said the following: Noneho papa avuga ibi bikurikira: the church needs to listen to the ancestral wisdom of the Amazon region. Kiliziya ikeneye gutegera amatwi ubwenge buturuka mu bakurambere bo mu gice cya Amazone. From Muslims in Dubai to Hindus on the island of Mauritius, there is a recognition of the spiritual leadership emanating from Rome. Abayisilamu bo muri Dubai, abahindu bo ku kirwa cya Mauritius bose bemera ubutegetsi mu by'idini buturuka i Roma. Espiritual de este hombre. The Bible predicted all of this Bibiliya yari yarahanuye ibyo ngibyo byose when it said that in the future Cuando this would occur. igihe yavugaga ko ibyo ngibyo bizaba. eso ocurriría en un futuro. Revelation 13:3 says, "And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." Ibyahishuwe 13 umurongo wa 3 haravuga ngo, nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Remember Richard M. Gula, the Jesuit? Mbese muribuka ibyavuzwe na Gura w'umuyezuwiti? Jesuita que se mostró Listen to what he said. Mwumve ibyo yavuze. We do not live consciously waiting for the imminent end to the world, as the New Testament period did. Yagize ati ntabwo tubayeho dutegereje imperuka igiye kuza vuba cyane kurimbura iyi si nk'uko byari biri mu gihe cy'isezerano rishya. The scriptures say, when Jesus comes, will he find faith in the earth? Bibiliya yabaza ngo mbese umwana w'umuntu nazaza asanga kwizera kukiri mu isi. el fe en la tierra. They elected a new bishop of York, England. Ejo bundi bashyizeho umubishopu mushya muri New York yavuze ibi. The Bible has to fit the current culture. Yaravuze ngo Bibiliya igomba guhura n'umuco uriho. Now, Bishop Cotterill did acknowledge biblical passages that spoke about the issue. Bishop Kadro yemera ko hari imwe mu mirongo ya Bibiliya ivuga kuri icyo kintu. Versículo de la Biblia que habla sobre este asunto. But he said they were merely part of our story and our inheritance. Ariko akavuga ngo ni igice cy'amateka yacu n'umurage wacu. It requires us to look again at those texts and see what they're actually saying. Dukeneye rero kujya kureba iyo mirongo tukamenya ikivuga mu by'ukuri koko. Que dicen actualmente. For what we know is not what was known back then. Kuko icyo tuzi ntabwo ari cyo bo bari bazi mu by'ukuri. Se conocía en ese entonces. Now, through religious leaders, Binyuze mu bayobozi b'amadini, and though very secular ones, nubwo baba batanizera Imana kwibaho, God's enemy is preparing the minds of the public to disregard the authority of Scripture. umwanzi w'imitima arimo arategura imitima y'abantu ngo basuzugure ububasha bw'ibyanditswe byera. For example, Urugero, the former director of the World Health Organization was Dr. Brock Chisholm. uwahoze ayobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, Dr. Black Chisholm, Said the following: yavuze ngo to achieve world government, kugira ngo tugere kuri guverinoma imwe y'isi, it's necessary to remove from the minds of men their individualism, their loyalty to family traditions, and their national patriotism and religious dogmas.
ni ngombwa kuvana mu bitekerezo by'abantu kwigenga, ubudahemuka ku migenzo y'imiryango, gukunda ibihugu byabo n'amahame yabo y'iyobokamana, byose tukabibaranduramo. Uniformity to family is not what Christ envisioned. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo Kristo yagennye, But it was rather individuals choosing to serve him based on his word and one's freedom to choose. Imana ishaka ko abantu bayihitamo bakurikije uko ijambo ryayo rivuga, ariko nanone bakurikije umudendezo w'imitimanama yabo. The scriptures say very clearly the following. Ibyahishuwe bivuga byeruye bitya: Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. As the leaven of disregard for the scriptures increases among the churches, Uko umusemburo wo gutesha agaciro ibyanditswe byera ukomeza kuganza mu matorero, one can expect to hear all kinds of heresy. umuntu ashobora kwitega kumva ubwoko bwose bw'ubuyobe. For example, the Christian Post in February 16 of 2020 printed the following. Urugero, kinyamakuru cya Christian Post cyo kuwa 16 Gashyantare 2020 cyaranditse kiti: In a first since the Reformation, Protestants are set to receive communion during a Catholic Mass. Ku nshuro ya mbere uhereye igihe ubugorozi bwa giprotestanti bwatangiriye, abaprotestanti bagiye guhabwa ukarisitiya mu misa ya kigatolika. This in Geneva, Switzerland. Ibyo byabereye i Geneve ho mu Busuwisi. The practice is reportedly common in that city. Kandi ibyo birakorwa cyane muri uwo mujyi. Now, Kenneth Copeland is a leader among Pentecostal Protestants. Kenneth Copeland ni umuyobozi mu baprotestanti b'abanyamwuka. And he's shown in a video making the following comment. Kandi yagaragaye muri video avuga aya magambo. He said, Yagize ati: the Pentecostal outpouring in our time started in the Vatican. Gusukwa k'umwuka mu gihe cyacu kwatangiriye i Vatikani. He was referring to Pope Leo's prayer. Yavugaga ku isengesho rya Papa Leo. In the year 1901, Pope Leo XIII mu mwaka w'1901. Uwo ni Papa Leo wa 13. prayed for the outpouring of the Holy Spirit. Uwo mupapa yasenze asaba ko umwuka yasukwa. That very year, on the 1st of January, a young girl in Kansas spoke in tongues. Kandi muri uwo mwaka mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere umukobwa muto wo muri Kansas yavuze mu ndimi. And 5 years later, Nyuma y'imyaka 5, a revival broke out on Azusa Street in California. hatangiye ivugurura mu muhanda wa Azusa ho muri California. The revival was in speaking in tongues. Iryo vugurura ryari rishingiye ku kuvuga indimi nk'igihamya cy'uko umwuka yasutswe. But Pope Paul VI, Kandi Papa Paulo wa gatandatu, when addressing the Vatican II in 1962, igihe yabwiraga Vatikani ya kabiri mu 1962, he too spoke in tongues. nawe yavuze mu ndimi. And by 1970, 160 million Catholics had received the gift of tongues from the Holy Spirit. Kandi mu 1970 abagatulika barenga miliyoni 160 bari bamaze guhabwa iyo mpano y'umwuka wera. All of this from the Holy Spirit. Ibyo byose ngo byaturukaga kuri mwuka wera. All of these developments led toward the prophetic fulfillment and growth and the domination of the Catholic Church. Ibyo byose byatumye habaho iterambere n'inyigisho za kigatolika. The Reformation has been declared ended and dead by Catholic leaders. Maze ubuprotestanti butangazwa ko burangiye kandi ko bupfuye bitangajwe n'abayobozi bo muri Kiliziya Gatolika.
they insisted it's now time for Protestants to unite with the mother church. maze bavuga yuko ubu ari igihe ko abaprotestanti biyunga na nyina w'amadini. This kind of pervasive or persuasive talk, ubu buryo bwo kuvuga bigarurira abantu, after many decades, has led to Lutheran representatives signing something. bwageze aho abahagarariye abaluterani basinya ikintu hano tugiye kureba. Firma de algo. It's embarrassing. Ni ikintu kibabaje cyane. And they signed what is called a joint declaration. kandi basinye icyitwa inyandiko ihuriweho, Confessing and changing their traditional positions. kwemera no guhindura uruhande bahoze bahagazemo. Tradicional como luterano. The document was very skillfully written kandi iyo nyandiko yandikanywe uburyarya buteye ubwoba, so that unsuspecting Protestants would sign, and they capitulated. ku buryo umuprotestanti wese utagira amakenga yayisinya kandi akamanika amaboko. También y capitularon. And one of the major consequences of these developments has been the fulfillment of biblical prophecy. Ibyo ngibyo byose byari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. De profecía bíblica. The Lutherans declared that they had misunderstood. Abaluterani batangaje ko bari barumvise nabi, Interpretado. In especially the sin of separating from the mother church. cyane cyane bikaba byaratumye bakora icyaha cyo kwitandukanya na Kiliziya. The Protestants were very embarrassed. Abaprotestanti barababaye cyane. Estaban realmente avergonzados. The wording was very cleverly chosen. Amagambo yanditswe muri iyo nyandiko yatoranijwe hakurikije ubuhanga bukomeye. Here's an example. Uru ni urugero rumwe. They use the following words: Christ himself is our righteousness. So far, so good. By grace alone, in faith in Christ's saving works. And not because of any merit on our part, we are accepted by God. But I point out, Hebrews 9:22 says, without the shedding of blood, there is no remission. Baranditse ngo Kristo ubwe niwe gukiranuka kwacu, kandi ibyo ni byiza rwose, ariko barakomeza ngo kubw'ubuntu bwonyine mu kwizera imirimo ikiza ya Kristo, kandi bidaturutse ku murimo mwiza uwo ari wo wose twe twakoze twemerwa n'Imana. Ariko mu by'ukuri Abaheburayo 9:22 havuga ko amaraso aramutse atavuye hadashobora kubaho kubabarirwa ibyaha. The Catholic and Lutherans both signed that declaration in the name of all Protestants. Abagatulika n'abaluterani basinye iyo nyandiko, kandi abaluterani bayisinye mu izina ry'abaprotestanti bose muri rusange. En nombre de todos los protestantes. Protestants were unthinkingly betrayed by that statement. Abaprotestanti mu buryo bukomeye cyane baragambaniwe muri iyo nyandiko. Because we are not saved by Christ's works, but by his blood. Kuko ntabwo dukizwa n'imirimo ya Kristo myiza, ahubwo dukizwa n'amaraso ye. Salvados por la sangre de Cristo. Salvation by works has always been a doctrine of the Catholic Church. Gukizwa n'imirimo byamye ari inyigisho ya Kiliziya Gatolika. Doctrina de la Iglesia Católica. And they cleverly slipped in this idea, and Protestant Lutherans signed it. Kandi bifashishije ubwenge icyo gitekerezo bakizanye muri iyi nyandiko, maze abaprotestanti b'abaluterani barabisinya. The Catholic position always places the authority of God's word in a secondary position. Kiliziya buri gihe ishyira ububasha bw'ibyanditswe byera mu mwanya wa kabiri. Posición secundaria. As Protestants are lured ever closer to unite with the Catholic Church, Uko abaprotestanti bakomeje kwihuza n'ubugatolika, we find in this document many areas in which they have conceded their Protestant position. mu by'ukuri tubona ahantu henshi muri iyi nyandiko bagiye bivuguruza bagatangaza ko baretse ibintu bahoze bizera. In the English Catholic Catechism of Article 2188, it states,
quote, in respecting religious liberty and the common good of all, Christians should seek recognition of Sundays and the church's legal holy days as legal holidays. muri gatigisimu ya kigatolika ingingo y'ibihumbi 2188 baranditse ngo mu kubaha umudendezo w'idini ndetse n'ikiza rusange ku bantu bose, abakristo bagomba gushaka uko bemera umunsi wo ku cyumweru ndetse n'indi minsi mikuru ya kiliziya igahinduka iminsi ya konji mu mareta yose. They want Protestant voters to ask their legislatures to make it a legal holiday, Catholic days legal holiday. Barashaka ko abatora basaba abanyamategeko babo mu bihugu byabo bagafata iminsi mikuru ya kiliziya igahinduka iminsi y'amakonji mu mareta yose. I want to show you something to close. Ndashaka kubereka ikintu kimwe mu gusoza. America is the Jesuits' leading magazine in the United States. Igitangazamakuru cya Amerika nicyo gitangazamakuru gikomeye cyane cy'abajesuite ku isi yose. Hostility to Protestants comes to light in their magazine titled America, the official journal of the Jesuit order. On June 23, that's just a couple of months ago, 2021, they quote Pope Francis, who is also a Jesuit, who stated, now notice, those who insist on keeping the truth over preaching the gospel have always threatened the church. Urwango rufitiwe abaprotestanti rwagaragajwe mu kinyamakuru Amerika, igitangazamakuru cya mbere gikomeye cy'umuryango w'abajesuite. Ku wa 23 Kamena 2021 banditse amagambo ya Francis wagize ati, abakomeza gutsimbarara ku gukomeza ukuri bakabirutisha kubwiriza ubutumwa bwiza bamye batera ubwoba kiliziya. Jesus said, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Can you imagine? Mbese mushobora kwiyumvisha ibyo? If one creates hostility because one clings to biblical truth, then it is clear where this opposition is leading Seventh-day Adventists. Niba umuntu ashobora kugira urwango akarugirira umuntu kuko yizera ukuri gusa, ubwo ibyo ngibyo bitwerekaho abadiventisi umunsi wa karindwi turimo tugana, igihe twenda kugeramo. May God illuminate our minds and the minds of every listener. Imana nimurikira ibitekerezo byacu n'ibitekerezo bya buri muntu wese uzadukurikira. Jesus is at the door. Yesu ageze ku rugi. And the forces are marshaling Kandi imbaraga zirimo ziritegura to fight the last final battle. intambara iheruka. May we be protected from error. Imana niturinde ibinyoma. And stand like brave soldiers for God's truth. Duhagarare nk'abasirikare b'intwari duhagarariye ukuri kw'Imana. And do this though the heavens fall. Nubwo ijuru ryakurwa haryo. There's more information if you're interested on this same subject. Look up on internet, What's Up, Prof, number 70. Niba ushimishijwe no gucukumbura amakuru menshi kuri ibyo, urebe Profeseri Tubwire ya 70 wifashishije internet. Dr. Walter Fight, What's Up, Prof, creo que viene también en español. El número 70. May God keep us till he comes again. Imana iturinde kugeza igihe Kristo azagarukira. Amen. Amen. I invite you to bow your heads with me as we ask for God's blessing here at the end of time. Ndabararika ngo mwicishe bugufi maze dusenge dusabe Imana umugisha mu gusoza iki cyigisho. Heavenly Father, Data uri mu ijuru, the world has its own plan for peace and security. isi ifite imigambi yayo yo kubona amahoro n'umutekano. And you have your plans. Kandi nawe ufite imigambi yawe. Help us, dear Lord, to distinguish between the two.
none Uwiteka udufashe ngo dutandukanye ibyo byombi and be loyal soldiers in the final battle. kandi tube abasirikare b'indahemuka mu rugamba ruheruka. Father, forgive us, help us, keep us in the hollow of your hand. Data, utubabarire, udufashe kandi utugumane mu biganza byawe. Give us time, give us resources, give us men. Duhe igihe, uduha mikoro kandi uduhe abandi basaruzi. And when Jesus comes, may we be ready to meet him. Kandi Yesu naza azasange twiteguye kumusanganira. Thank you for this Sabbath blessing. Urakoze kubw'imigisha yo muri iyi sabato. In the name of Jesus we pray. Amen. Mu izina rya Yesu, amen. Amén.